الذين اصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جيفة طالبها كلاب قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ نہ مفتی کی ضرورت ہے نہ قاضی کی یہ زمانہ ہے جنگ کا اب ضرورت ہے غازی کی نہ مفتی کی ضرورت ہے نہ قاضی کی یہ زمانہ ہے جنگ کا اب ضرورت ہے غازی کی اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں ڈال لو طوق محمد کی غلامی کا ہے قرآن نورانی شیشہ جڑا سیدھا راہ دکھاوی جو پڑھے تے عمل کرے او جنت جاہیں پائے
خبر دے دو مریضان گناہ کو فیض پیمبر کی، خبر دے دو مریضان گناہ کو فیض پیمبر کی، بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے۔ دوستو عزیزو بھائرو، قرآن پاک جا پروانو، نبی کریم چو صلی اللہ علیہ وسلم جا دیوانو، ہتے دیرے جا معزز مسلمانو، پوڑھو تے نوجوانو، اج رات تمازاں سبنی مسلمان لے عجیب رات آ، اج رات عجیب رات آ، جو تواں ازاں جے سامنے وڈے شان واری ویٹھی ذات آ، جے ذات جی زبان تے تلاوات آ، ماں قسم تو گنی چواں جے تے آواز ویندو پیو ہاتھ متھے گجو رحمت جی برسات۔ اے مجلس رحمت جی آ، چھو تو مجلس جو گھوٹ بھی رحمت رحمت آ نا، تمازاں ہتھیں خالی آیا دے، ہتڑا بھی خالی، جھولیوں بھی خالی، رحمت وارے قرآن جی مجلس میں وہندے میں جھولیوں بھی رحمتاں بھر جیوں، ہتڑا بھی رحمتاں بھر جیا۔ اے ایڑی درگاہ وا، ایڑی دربارا جکو ایندو ویندو رنگ مو ویندو، ہتوں کوئی بھی خالی نہ ویو۔ رنگ جا سادڑا مسکین اوہے بھی جے قرآن پاکے سینے لاتوں، قرآن پاکے بھاکور پاتوں، اوہے بھی رنگ جی ویا۔ تمام پانجے خطیب صاحب کو پوچھی تا سگو، حضرت بلال سائیں مسکین غریب حبش جے ملک جو قرآن پاکے سینے لاتیں، بھاکور پاتیں، قرآن پاکے منئیں، ایڑو رنگ جیو جو معراج واری رات جتی جا آوازا مدنی گھوڑ جنت میں بدھے۔ قرآن پاک اول کو وٹی آخر تائیں رحمتی رحمتا، وہ مانو چریا ہن جگہ قرآن کو پھریا وتا ہن، کو ہوڈے مرے تو، کو ہوڈے مرے تو، کو ہوڈے ونے تو، کو ہوڈے ونے تو، عزت بولن تا پیا، جے عزت کھپئی تو اللہ جے قرآن پاک لیا، عزت قرآن میں، رحمت کھپئی تو قرآن پاک دیا، رحمت قرآن میں آ، جے تھوڑی کمائی میں برکت کھپئی تو قرآن پاک دیا، برکت قرآن میں آ، صداقت عدالت سخاوت طاقت غیرت جنت کھپئی تو قرآن پاک میں آ۔ انیا تما تھوڑیوں گالیوں تما جاڈو بیان کیوں، ان کا ودھیک قرآن پاک میں شیوں موجود کیوں۔ ولایت کھپئی، کرامت کھپئی، امامت کھپئی، جنت کھپئی، غیرت کھپئی، شہادت کھپئی، پر رب جو دیدار کھپئی طبیعت مدے جو اللہ جے قرآن میں۔ کیڑی شے قرآن میں کولے؟ چنگو بلا قرآن پاکوں پوچھی جاؤں رحمت جے بارے میں، ایک سندھی میں ماں تماں کے بدھائے رحمت قرآن پاک میاں، برکت قرآن پاک میاں، عزت قرآن پاک میاں، صداقت عدالت سخاوت طاقت پیارا غیرت جنت قرآن پاک میاں، پر قرآن پاکوں بھی پوچھی جائیں۔ قرآن پاک فرمائے تو پیو ماں اول کو وڈی آگر تئیں رحمتی رحمتیاں، فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اللہ پاک تو تعریف کرے پانجے کلام پاک جی، اللہ پاک تو تعریف کرے پانجے سونے قرآن پاک جی، اللہ پاک پانجے حبیب نبی کریم چبچو صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے تو او مجھا دلبر نبی، مجھا انور نبی، مجھا سونا نبی، جے کا کتاب ازاں تو تے نازل کیا ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یاد کتاب ہر مسئلے ہر گال کے کھولے کھولے بیان کرن واری۔ قرآن پاک میں کئی گال منجل نہ ہے،
ہر گال قرآن پاک میں بھئی اتمتے کٹو کھللی کھلل جڑی گال پچھدا وے قرآن پاک عقیدے جے بارے میں عمل جے بارے میں قرآن پاک میں سب گالیوں کھلل رب پان تے تو تبیان لکل شیء تبیان لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشرى للمسلمین اللہ کہیں جو تھو ونے ہی صفت بھی رب جے قرآن جی ہی صفت بھی رب جے قرآن جی ہی صفت بھی رب جے قرآن جی ہی صفت مالا جے قرآن جی جو تبیان لکل شیء ہر گال کے ہر مسئلے کے قرآن کھولے کھولے بیان کندو وہدی ہدایت اللہ فرمائے تو مجھے کتاب قرآن میں ورحمت اے رحمت بھی مجھے قرآن میں وبشرى للمسلمین یہ قرآن پاک یا کتاب سگوری منن وارن مسلمان کے جنت جی خوشخبری ڈیण واری کتاب جو قرآن پاک منے ان کے مسلمان چیبو آئے تو عزیزو اللہ فرمائے تو پیو یہ قرآن پاک یا کتاب پاک مسلمان کے جنت جی خوشخبری ڈیण واری یا وبشرى للمسلمین دعا کرو اللہ مسلمان کرے مارے اللہ مسلمان کرے جیا مسلمان تھی حیاتی گزرن کا معمولی گالا مسلمان تھی مانو مرے کا معمولی گالا رڑیور داہوں کرے روئی رب کو دا گرو چلا قرب کرے جو موت جے ٹیم تے ازاں کے کلم و نصیب کرے مسلمان تھی مروں مسلمان تھی مانو مرے کا معمولی گالا مسلمان تھی مانو مرے کا معمولی گالا رڑیور داہوں کرے روئی رب کو دا گرو چلا قرب کرے جو موت جے ٹیم تے ادا کے کلم و نصیب کرے مسلمان تھی مروں ادا ماں تواں کا پجا تو یوسف علیہ السلام تواں بدھوا یوسف علیہ السلام کیرو حتمت جو اللہ جو نبی جن جا قصہ قرآن میں نالا قرآن میں پیارا دو دنی پاکائی قرآن میں عظمت عزت قرآن میں یوسف علیہ السلام اللہ کے ایڈا پیارو نبی اللہ کے سب نبی پیارا ہیں یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے ایڈو پیارو جو کیترن جگہوں تے اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام جو نالوٹی قصو بیان کیوا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف هو أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تمنا على يوسف وإنا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ہاں یہ جے ماں تواں جاڑو چند آیتاں مبارکہ پڑھیوں ماں انہی آیتن مبارکن میں کیترا دفعہ اللہ نالو ورتو یوسف علیہ السلام لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين سارو قصو بیان کرنا مجھے مقصود نہ ہے میں ایترو بدھائن چاہیاں تو پیو تو یوسف علیہ السلام سا اللہ جو کیرو نہ پیارا جو کیترن جگن تے اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام جو نالو وٹی قصو بیان کیو تعریف بیان کئی ایڈو پیارا
او جبرائیل جی رب جلیل لہی ون مجھے پیارے محمد عربی گھوٹ کے چونی او سونے یوسف علیہ السلام جو کسو قرآن پاک میں بیان کر پر جہیں صورت میں ماں اللہ تعالی یوسف علیہ السلام جو کسو بیان کیا ماں تو نبی کے سمجھائے وانی ساری صورت جو نالو رکھ یوسف. اب آئے نا قرآن پاک میں صورت یوسف ہنے دے شان وارو یوسف علیہ السلام جکو پان بھی نبی آ ان جو ابو بھی نبی آ. یوسف علیہ السلام جے ابے سے جو نالو جائے یعقوب علیہ السلام. یوسف علیہ السلام جو ڈاڈو بھی نبی آ اسحاق علیہ السلام. یوسف علیہ السلام جو پر ڈاڈو بھی نبی آ ابراہیم علیہ السلام. وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا. قطار بٹھیا نبیان یوسف علیہ السلام بھی نبی ان جو ابو سائیں یعقوب علیہ السلام بھی نبی. یوسف علیہ السلام جو ڈاڈو سائیں اسحاق علیہ السلام بھی نبی. بیت متے کر چو یوسف علیہ السلام جو پر ڈاڈو ابراہیم علیہ السلام بھی نبی. ہنے ایڈے شان مان وارو نبی اللہ کو دعا تو گرے تو مولا کے مسلمان کے مار جائیں. توفنی مسلمون وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. پوچھو تمہاں جو بیٹھوا خطیب صاحب چاہ یوسف علیہ السلام یا اللہ کو دعا نہ گریا قرآن میں نہ ہے. مجھے رب سائیں ما یوسف علیہ السلام تو کو دعا تو گران قرب کجائیں مہربانی کجائیں. توفنی مسلمان ماں کے مسلمان کرے فوت کجائیں موت دی جائیں. توفنی مسلم الحقنی بالصالحین ماں کے گڑی جائیں صالحین سا. اب جاگدا بیٹھا ہو نا معلوم جو تو مسلمان دی کرے مرن وڈو مقام جو نبی بھی دعائیں گردا گیا. تو بھی رات نہیں روئی روئی رب کو دا گر او مجھا مولا قرب کجائیں مہربانی کجائیں جو مجھے مسلمان کرے مار جائیں. پتا وری بیتن جے پوں لگے کڈھ تو خانو خراب تھی ونجئی. قرآن جے پوں کر لگ بیت تو گمراہ کندائن. ہکڑا ایڑا شیر بھی آئین ایڑا بیت بھی ڈوڑائن جے کے گمراہ کندائن. آئیے نا ہکڑو پہ جو عشق سانو کافر کتا مسلمانی درکار نہیں جو یہ دھوڑ پا. اڑے باج کو پان چوے ایسا کہ مسلمانی درکار نہ ہے کو دھوڑ پائے نا. ہتے یوسف علیہ السلام اور دعائیں تو گھرے توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین. اب جاگدا بیٹھاؤ آئے وری 15 صدی جو سے عاشق سمتو عشق سانو کافر کتا مسلمانی درکار نہیں. ارے بدھن جو آہا آہا پھٹن کرتا ارے سمجھو اسے چھا چاہیو عشق سانو کافر کتا مسلمانی درکار نہیں. قرآن میرا فرمائے تو پیو ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ ورنہ تو مجھا بہلو نہ مرو مگر مسلمان دی کرے مرو. یہ جی قرآن جی واہ قرآن تو جا بیان مشرا تو جا وید مشرا تو یہ تلاوت مشڑی تو پان بھی مشڑو. اللہ فرمائے تو قرآن پاک میں ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نہ مرو مگر مسلمان دی کرے مرو. منا رات دی اسلام میں ہو جو دین میں ہو جو وہ مرب قرب کنو ماں جو موت تمہاری اسلام تی. ادا تو کڑے کم میں آ جتی تو گولے جا. ہاں جتی گول جتی کھنی وائی کتی. تو جو ہمارے کرم جا پیارا توجہ کبو آ تو گال سمجھ میں ہی دیا. جے توجہ نہ کبو تو گال سمجھ میں نہیں دئی. سندھی میں کولو مشہورا ایک ترجی گتھی لکھ چوٹوں کھئی دی.
فیض میں وے پوا تو پورو توجہ کبو آ ہے معمولی کلام ہے رب سائیں جی کلام او جی رب سائیں جو شان اتم متھے آ ہتھ متھے کر جو رب سائیں جی کلام جو شان بھی اتم متھے گوتو دیو بھیرو مارد پہ کیوں اللہ دے قرآن پاک میں بیان فرمایا تو ولا تموتن الا وانتم مسلمون نہ مرو مگر مسلمان تھی کرے مرو. یہ بائتا بدھائیوں مائی مسلمان جے بارے میں انیا ٹے بدھائیوں مائی پہلیت وبشرا للمسلمین ہے قرآن پاک مسلمان کے جنت جی خوشخبری ڈیان وارو آیت توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین. تی آیت ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ہے وری عاشق تھیو آسے کیا تو چوے عشق سانو کافر کتا مسلمانی درکار نہیں سدھو قرآن پاک جی مخالفت. اللہ تعالیٰ چوتھی آیت میں بھی فرمایا تو مسلمان جے بارے میں اتے تا مسلمان مردن جو بھی بیان تا مسلمان عورتن جو بھی بیان آیت وڈیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ رب سائیں گنی دو تھو ونے صفتاں مسلمان مومن اللہ فرمایا تو صفتوں مجھے نیک سالے پہننے پنجوں ہی تھو کیڑیوں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات. سبحان اللہ. اللہ پاک فرمائے تو قرآن پاک میں پکی گالا مسلمان مرد مسلمان عورتوں مومن مرد مومن عورتوں فرما بردار مرد فرما بردار عورتوں سچ کہندڑ مرد سچ کہندڑ عورتوں مشکلات رکھن میں صبر کندڑ مرد صبر کندڑ عورتوں والخاشعین والخاشعات اللہ کا خوف کندڑ مرد خوف کندڑ عورتوں خیر خیراتوں کندڑ مرد خیر خیراتوں کندڑ عورتوں والصائمین والصائمات روزہ رکھندڑ مرد روزہ رکھندڑ عورتوں پانجے اوگھڑن جی حفاظت کندڑ مرد پانجے اوگھ حفاظت کندڑ عورتوں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اللہ سائیں جو گھڑو ذکر کندڑ مرد اللہ سائیں جو گھڑو ذکر کندڑ عورتوں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. انہی صفتن وارن باندھن جے لائے ماں اللہ وڈو اجر تیار کیوں ویٹھو ہاں وڈو اجر ماں اللہ تیار کیوں ویٹھو ہاں سائیں وڈو وہ اجر کیڑو وا جنت. تو سبحان جنت کو تھوڑو اجر ہکڑے ہکڑے جنتی کے 70 حورا مل جوں ہتے تے ہکڑی بھی کا نیک سالے گھر والی مشکل سا ملے اتے ہکڑے ہکڑے جنتی کے گھٹ میں اللہ سے 70 حورا شادی کریں دو جو انیا عاشق پگائی کن اگا اللہ اگئی جنت میں حورا وہارے چھڑیوں حور مقصورات فی الخیام. اللہ فرمائے تو مجھا نیک سالے بانو مجھا سیک نیک سالے بندو مالا تمہاں جے لائے جنت میں حوراں پردن میں بہارے جلو تمہاں حور مقصورات فی الخیام. جنتن کے نوکر ملدا
हिते असां के नौकर कोई नथो करे छिटा था पिया हूं अब नौकरी माना नौकर चओ पो तोड़े हुजे कम सदर त बि नौकरा नौकरी माना हिकिड़ो आयो साईं देर वारे वटि चीदी मां बीए जो इम्तिहान पास कयो आहे खतड़ो बि कई ऑफिसर ॾियो दुआ बि घुरो त मां नौकरी वठां चई पुट असां दुआयूं था घुरूं त अलाह ग़ुलामी खां बचाए ग़ुलाम उन्हीं जा हूं तूं वरी ज़ोरी ग़ुलाम थो बणे ॿियनि जो रोतो अवीरो बैरो मां अर्द छा पे कयूं हिकिड़े हिकिड़े जन्नती के केतिरा ग़ुलाम मिलंदा चो सुभान अल्लाह उहे ग़ुलाम ॿुधायो त उहे ग़ुलाम कीअं हूंदा कुरान मां छो ॿुधायां कुरान ॿुधींदो इज़ा राइतहुम हसिबतहुम लुलुअम मंसूरा अहिड़ा उहे ग़ुलाम जन्नत में नौकर थी जन्नतन खे मिलंदा जो नज़र जो कंदो जन्नती उन ग़ुलामनि ॾे त ईअं पियो सम्झंदो जे चिटी मैदान ते मोती खिंदरिया पिया हुजनि इज़ा राइतहुम हसिबतहुम लुलुअम मंसूरा अल्लाह फरमाए थो मां पंहिंजे नेक साले बाननि जे लाइ वॾो अजर तयारु करे वठो आहियां हेॾो वॾो अजर जो ये नेक साले बानूं नेक साले बाना मां अल्लाह जा मेहमान हूंदा मां ख़ुदा मेज़बान हूंदुसि ॿियो छा खपे इहा ॻाल्हि बि क़ुरान में कयई मेहमानी जी इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला माना करो पंहिंजे ख़तीब खां नुज़ुल माना मेहमानी नुज़ुल माना अल्लाह फरमाए थो पक्की ॻाल्हि आहे तवजो कर इन्नल्लज़ीना आमनू पक्की ॻाल्हि आहे इन्ना माना तहक़ीक़ पक्की ॻाल्हि आहे इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात जिन जा अक़ीदा सही अमल चङा कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला अहिड़नि बाननि जे लाइ अल्लाह फरमाए थो मेहमानी में जन्नत तयार पोइ मेहमानी में जन्नत त नेक साले बाना मेहमान हथ मथे कजो अल्लाह पाण मीज़बान ॿी ॻाल्हि ॿुधायां मौत जे वक़्त बि नेकनि खे अल्लाह इतलाह ॾींदो त तव्हां मुंहिंजा महिमान हो पहिरियां ख़ुशख़बरी मिलंदी त तव्हां मां अल्लाह जा महिमान हो रूह पोइ निकिरंदी जे निमाज़ियां ग़ाज़ियां कुरान पाक जो ताबेदार अहिड़ियूं मस्जिदूं बणाई हज उमरा कयई निमाज़ जी पाबंदी कयई शिरक वारे क़ीदे खां तौबा कई त मां कसम थो खणी चवां मौत जे टाइम ते बि पहिरियां ख़ुशख़बरी मिलंदई जन्नत जी पोइ मलाइक रूह कढंदई अब आहे या न कुरान में कोन्हे ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फिया मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फिया मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम मज़ो ईंदो पियो दिल ठरे आ नेक माना अल्लाह जा जे सुन्नत ते दाढ़ी रखई अकीदो सही बणाई मां कसम थो खणी चवां मौत जे टाइम सां मलाइक ॻाल्हाईंदई तोखे मलाइक ख़ुशख़बरूं ॾींदा तवजो मारे कर ॿुधण में आयो आहे वधीक रब ॼाणे थो मल्ला अब्दुल्ला चांडे साईं ते जॾहिं मौत आई त ॻाल्हाए पियो मलाइकनि सां अहिड़ो त हुयो साईं एतिरा छो आया हो मथे अखियूं पटे जी एतिरा छो आया हो त जेका वेठा त पासे में जी असां त थोरा आहियूं जी मां तव्हां सां न आहियां हो मुंहिंजा महिमान पहुता आहिनि जन क़ुरान जी ख़िदमत कई आहे कसम अल्लाह जी मलाइकनि सां ॻाल्हाईंदा हुया
وہ قرآن میں آئے نا تو ॻाल्हाईंदा आहिनि मलाइक नेक साले बाननि सां ततनज़्ज़ल अलैहिम الملائکۃ अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिलजन्नति allती कुन्तुम तुअदून। सकरात वर वक्त ॾुखियो आहे, सकरात वक्त ॾुखियो आहे। दोस्तो अज़ीज़ो अखियुनि खां पाणी वहंदो पियो हूंदो, चो अल्लाहु अकबर। ॻाटो लड़की पवंदो, नियाणी निमाणी मथो ईंदी, अब्बा मां कांजे आज़रे ज़ुबान ते पाबंदी हूंदी, इशारो कंदो रब खे परतई। पुटड़ो भाकुर वेंदो, अब्बा मां कांजे हवाले, ज़ुबान ते पाबंदी आ, ॻोढ़ा वहंदा पिन, सम्झी वियो आहे त दुनिया खां मोकलायूं थो वञा। ये बंगला थुकूं पिया चटींदई, ये कारा ते जी पा थुकूं पियूं चटींदी, तूं कबर में पियो हूंदे। तव्हांजे ज़िले लाड़काणे इलाके जो, तव्हांजे ज़िले लाड़काणे इलाके जो ज़ुल्फ़कार भुट्टो हुयो या न? ॻाल्हायो, मिस्कीन हो न। हिकिड़ो बंगलो कोन्हसि, जागीरनि जूं जागीरूं, कॾहिं वज़ीर आज़म हो, दुनिया सलामी हुई। लाड़काणे पहुचे त दुनिया थरथले आ, एसपी ऐं डीसी जूं पतरूना पाणी थी वञनि। वज़ीर आज़म जी मंज़िल आ, हेलीकॉप्टरनि ते सवार, हवाई जहाज़नि ते सवार, फौजी सलामी ॾिनी पिया। हाणे किथे हो? न न हाणे हेलीकॉप्टर में आ, हवाई जहाज़ ते आ। हाणे किथे आ? हले मां ॾेखारां गड़ी ख़ुदा बख़्श, मथों मण मिटनि जागिन कबर में पियो थी। नाराज़ त कोन हो, पोइ कहिड़े हाल में पियो आहे रब ॼाणे, बानो ॼाणे। पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, उज़कुरू मौताकुम बिल खैर, मौत वारनि खे नेकी सां यादि कयो। असां घुटे साहब खे नेकी सां यादि कयूं था। मन अल्लाह बख़्शेस जो कुझु कम चङा करे वियो, जो मिर्ज़ा इन कादन खे काफ़िर करार ॾेई ऐं जुम्मा जेॾी मोकल करे वियो। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, उज़कुरू मौताकुम बिल खैर, ओ मौत वरन के बुराई सां यादि न करो। जहिड़ा तेड़ा वक्त गुज़ारे विया, नेकी सां यादि करो, उन मन रब राज़ी थिए। पोइ कॾहिं कॾहिं ख़ुदा से विया हो, हाल अहवाल त वठो सही। कॾहिं हेलीकॉप्टर में हूंदे हैं, हवाई जहाज में हूंदे हैं, दुनिया सलामी है। हाणे कैफ़ हालो का? कॾहिं होॾे पंजाब विया हो, ज़ियाउल हक़ ॾे, कैफ़ा हालो का? क्या बात है, दिन है या रात है? सोच दो तो अदीदो भैरो माद पे क्यों नेक बणो, साले बणो। ओ कुरान पागे चिंबड़ी वठो त मौत जे टेम ते तोखे मलाइक जन्नत जी खुशबड़ी करे पोइ रूह कढणी। जॾहिं मौत जो टेम ईंदो ऐं सभिनि ते ईंदो, हिकु रब ते न ईंदो। हे भुट्टो सां विचारो छा, ज़ियाउल हक़ विचारो छा, हे असांजो नवी निवाज़ शरीफ़ विचारो छा, असां वरी अदड़ी विचारी छा, फारूक जेको लगारी सदर विचारो छा, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेको रूह ज़मीन जो बादशाह, जंहिंजो किसो क़ुरान में, तारीफ़ क़ुरान में, जंहिंजी बादशाही जो बयान हथ मथे करे जो रब बयान जो क़ुरान में। हिते वरी अमेरिका ऐं रूस लंडन जे भोलनि जूं बादशाह पुॼूं सुलेमान अलैहिस्सलाम सां। वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फहुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमले क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहदिमन्नकुम सुलैमानु जुनूदुहु वहुम ला यशउरून। अल्लाह फरमाए तो पियो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एड़ी बादशाही माला अता कई। ही तवज्जो दे, अल्लाह पाक फरमाए तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जे लाइ जिन्न भी ताबे, पखी भी ताबे, त माण्हू भी ताबे। ही जो सुलेमान अलैहिस्सलाम निकिरंदो त जिन कतारूं करे सलाम कंदा,
जिन कतारूं करे बीठा आहिनि, पखी भी कतारूं करे, माण्हू भी। वहुश्र सुलैमान जुनूदहू मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फहुम यूज़ऊन। तो सुभान अल्लाह, वाह सुलेमान जी बादशाही। अदा उथवे इतना करना। अला स्कूल में पढ़दो जो मास्टर उथवे करेंदो, ऊपर नीचे, कान कान को पकड़ो, ऊपर नीचे आगे पीछे। उते मास्टर कहंदो है पाण तो उथवे करे। वेठा आहिनि, वेठा आहिनि, वेठा आहिनि, मड़ी खैरा, मड़ी खैरा। मौत के याद कर, हे हयाती बटड़े दी थी या टेर जी हवा निकरी वेंदई। जगह टेर जी हवा फूकी पई आ, काटो मथे थी, मुछा पियो वटींदो आ, टीवी विस्य ते छितो थियो वेठो आ, या टेर जी हवा निकरी वेंदई। मां दुआ तो घुरां अल्लाह से तव्हां सां खे तौफ़ीक़ अता फरमाए जो निवड़ सां ज़मीन ते हलो। अल्लाह जी ज़मीन ते तकबर न कर, मता खुदा काटो न मञी हुजे। वला तमशि फिल अर्द मरहा, जो सुभान अल्लाह। हे अज़ावरा ने दुनियादार, एमएनए, एमपी, पीओपी, एमपी, पीओपी, एमएनए, एमएनए, ही जो वेंदा कार में तो ही कोने वेंदा, ॾिठा हूंदा वे हिकिड़ा वरी ॾाढी कुड़ाए मुछां कुए वांगुरु, ॼणा कुओ निकितो ॿिर मां। ॾिसो नाइन सदर खां वठी वेंदे पुलिस वारे ताईं पधर ई पधर लॻो पियो आहे। कहिड़े के ॾाढी आहे, सदर खां वठी पुलिस ते पधर ई पधर। उठ मामा गोगलूं सोच, जेके पंहिंजी कुड़ियूं वेठा आहिनि अॻिते छा कंदा, सही आहे ग़लति इहो थी, जान मञींदा लाहौर न मञींदा, चवे सक चओ नारो, उठ के लगाओ नारा, उठ के लगाओ नारा, शान कुरान। दोस्तों अजीजो भैरो मार्द पे क्यों मां तकबर न कयो, वडाई न कयो, बंगले ते नाद न कर, कार ते नाद न कर, जीप ते नाद न कर, पापा सही कुर्सी ते नाद न कर, न्याज कर। खुदा के नाद पसंद नहीं, हथ मथे अल्लाह के न्याद पसंद, निवड़त पसंद, बाने जो शान निवड़ता, बेन्याज उहा ज़ात। पढ़ कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओ अकेलो आ, चओ अकेलो आ, कुल हुवल्लाहु अहद, अकेलो आ, अल्लाहु समद, बेपरवाह वा, लम यलिद वलम यूलद, उनके औलाद भी कोने, उनके प्यू मां भी कोने, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उनके बिरादरी भी कोने। अब जागदा बैठा हो, नाराज बैठा हो, रंज बैठा हो, तवज्जो माले कर हुशार थी वे। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी बादशाही बयान पे कैसे रूह जमीन जी बास अल्लाह अता कस ऐं नबुवत भी अता कईस। वाह रब तुझे ना था कुर्बान वञा। सुलेमान अलैहिस्सलाम पुट नबी, उनजो प्यू दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी, प्यू भी नबी, पुट भी नबी। वलक़द आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा। अदा असांजा जेके वज़ीर आज़म आहिनि या वज़ीर आला या लंडन यूरोप जा भोला, ये बादशाह कुत्ती जी भौंक जो आवाज समझदा, कुत्ती जो भौंके तो ये बादशाह समझदा तो क्या बोलती है, पुछो। बिल्ली जो म्याऊ करे समझदा। हिमजत में कुरान वा सुलेमान जी बादशाही, जो किवली ॻाल्हाए पई, किवली जी गुफ्तगू सुलेमान समझे पे।
قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا. کیولی پہ گل ہے سلیمان ملکی پیو تا پوچھو وزیرن سائیں چھاتے مرکو تھا اسوں تو کچھ کون تھا ادھوں تو کچھ کون تھا. سلیمان علیہ السلام فرمایا تمہاں کے پتو کونے کیولی ڳالهائے تھی ماں سمجھاں. کیولی ادھ کلے جی ہوندی آ نا پات آنو ہیتڑی ہوندی آ جڑی پان ہیتڑی آ تے منڈی ہونی جی زبان زبان. واہ رب تو جنا عطا قربان ونیا جو سلیمان کے اڈے چھڑی ہیتڑی زبانی آ کیولی گلھیندی پئی آ بن کیول کے چوندی پئی او بیوں کیولیوں جلدی کرو سوراخن میں ہلیوں. وہ سلیمان چیو تو لشکر سودو تمام ہلیوں ونیو سوراخن واپس متا سلیمان نبی لشکر جو ہیٹھوں پیرن دے تمام کے چباٹے ختم گجرے سلیمان کے پتو ہی نہ پوے. کیولی ڳالهائے سلیمان سمجھے پکھن سان گفتگو کرے. ہاں بدھو ہکڑو پکھیو ہد ہد بدھو توے نالو چاس وری مت ہت ہت بیٹھو تو یہاں ننڈ جو باسن میں ماں چواں ہد ہد چوں چو ہت 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 ہت. ہاں فقال مال بھرنو ہنے سے نا میں تو اگوا وری نیڑی مجھائے بھرنو ہنے لگا پرنا کھل جائے توجہ بس کرے. فقال ما لي لا ارى الهدهد فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. پورا پڑھوں تو حافظ آ جا وہ صحیح چھوٹی یہ کم حافظن جو. فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او لياتيني بسلطان مبين. یہ دیکھ کیولی جو بولیوں کو سمجھے انہیں پکھن سا پہ گال ہے جن تابع ہن ہوا تابع اللہ سے جے کنے ملک تے کاوڑ جے اے زمین کے چلے تو تیل باہر نہ کڈ تو یورپ لنڈن امریکہ جا بادشاہ ہندوستان پاکستان جا بادشاہ گڈا گاڑے تے سوار تھیندئی نہ تھیندا. اب تیل جو زمین نہ کڈے تو پو جہاز کے کلھے دیکھنا دو چا اوپر جہاز بھی تیل تے ہلن نا کاراچی پا بھی پر جے اللہ حکم کرے زمین کے باہر نہ کڈ تپو یہ تو اسا وارا یار وتا لنڈے گھوڑے تے گھوم دے. دوستو دیو سلیمان علیہ السلام جی بادشاہی میں چھاجا تیل چھاجا پلٹ بس سلیمان تخت تے ویندو وزیرن اگر حکم ہوا آکھے تو کرے. ہاں چھاجا تیل چھاجا پلٹ چھاجا ڈیور سلیمان علیہ السلام تخت تے وے تو اچو وزیرو تمہاں تخت تے وے حکم ہوا کے کیاں ہوا تخت کے اڈارے تھی. واہ سلیمان جی بات صحیح جو سبحان اللہ. وہ ماں پوچھا تو پیو جی سلیمان علیہ السلام دے اللہ جن بھی تابع کیا پکھی تابع کیا ہوا تابع کیا وہ ہن وقت میں سونو کتے آ ختم ودے جو وہ وفات کرے وہ بھی جان چھڑے ویو بگی تم منہ وڈے ہتے وے چڑھو نہ تھی موت کے یاد کر چھو ڈاڑی تو کڑائیں چھو مچھاں تو ودھائیں چھو نیاری بالغ تو وہاریں چھو بھی سیال لاکڑو ٹنگیوں بچھو لانت جو چھو گھر گمراہ کو تھی تو کہ اللہ جو خواب نہ ہے تو کہ موت یاد نہ ہے. تو دنیا جی مستی میں یا مستی نکری ویندائی ایک لت جو ہم اسرائیل تو قسم اللہ جی مستی نکری ویندائی. موت یاد کنے تڈیں تو ظلم کندو شان کے تباہ کرے چڑی وی سی آر ٹی وی ڈیشن میں
हेतरा हेतरा छोकरा उनके उघाड़ा नाच ॾिसी ॾेखारे उनके बेग़ैरत कढी इस्लाम जो कानून हुजे इनी डिशन मां विसियार मन के प्यारे गोलियूं हुजनि शर्म नथो अचे मोहम्मद मुस्तफा जी उम्मत के तू बेग़ैरत बणाए थो अंग्रेजन बेमन जा उघाड़ा नाच अज दीन यतीमा दीन गरीबा अज हुजिया हजरत उमर फारूक पोरते तेरे में तू डिशन हलाए हा पोरते तेरे में तू बंगले जगह ते लकड़ा टंगे हा विसियार टीविन जा अज उमर फारूक जी खिलाफत हुजिया पो तू खून करे हा शराब नशा पी हा जिनाऊं करे हा अज काश हुकूमत उमर साईं जी हुजिया दुनिया के पतो पइजी वञा सब चो हजरत उमर उमर आदा हजरत उमर उमरा जे कलमे पंजा खुलवायो काबे जो दर्रा हाणे भी रोजे अंदरा जेले दुआ घुरी प्यारे पैगंबरा जेके चूंडे मोकलियो रब्बे परवरा हथ मथे करे चो जेके सुमायो पाण हैदरा हिन वक्त में उमर से काथे सुतो पियो आहे पोइ हिन मलंगन खां पुछिया त तव्हां काॾे विया हो पिटे 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 मगज फाटी पियल अञा फाटंदई क़यामत क़ाइम थी वेंदई कुटे कुटे पाण खे ढहे विधे पर जे अबू बकर साईं उमर साईं के मुंहिंजे पाक नबी भाकुर पातो आहे सारी दुनिया ज़ोर लाइ इहो भाकुर क़यामत को टोड़े न सघंदो अॼु ताईं छा कयो थी मलंगड़ा वा मलंगड़ू मां त थोड़ो थो चवाई तूं त उमर सिंह जा नाला वठी हमला कंदो आ सोच दोस्तो दी रो बेरो दुआ गुरु अल्लाह दी तव्हां असां के सहाबा सां मोहब्बत ॾे आमीन हजरत उमर उमरा जो सुभान सही सुलेमान अलैहिस्सलाम जी हुकूमत भी अजीब हुकूमत हुई पर हजरत उमर जी भी अजीब हुकूमत खिलाफत हुई खत लिखे दरिया वहे नाराज थी हो मां गलत थो ॻाल्हायां तूं त हाणे अधी खे चो खत लिखे दरिया ॾे फारूकी साहब के चो जो दरिया में पानी कोन्हे माण्हू हिड़किन में थी ईटा थो ॾे अञा त आसरो थी जे पानी न आयो त पंहिंजा हाल पानी ते माण्हू के माण्हू खाईंदो हजरत उमर साईं वटो माण्हू आया परेशान हालनि शाम जे इलाके घुमाया हुन उमर से पुछो छा ॻाल्हि आहे छो परेशान आयो साईं असां में रिवाज हूंदो हो आदत हूंदी दरिया जो पाणी मौज कोन कंदो हो हिकिड़ी नौजवान छोकिरी सिंगारे उनखे ज़ेवर कराए कुंवार बणाए दरिया में सटींदासीं पोइ दरिया जो पाणी मौज कंदो हाणे साईं असां मुस्लमान चऊं खिलाफत उमर साईं जी आहे जे चवे त असां पहिरियों तरीक़ो कयूं जे चवे त को ॿियो तरीक़ो कयूं बाग सुकदा पिया आहिनि पाणी कोन्हे थोड़ो उमर साईं मुर्कियो अची घबरायो ना नौजवान छोकिरी इंसान जो ॿार आहे सिंगारे उनखे दरिया में छो था ज़ुल्म सां मारो छो था बोड़ो तव्हांखे त पाणी जी आहे मूंखे कागज़ कलम खणियो त ख़त लिखी ॾियां दरिया ॾे हजरत उमर साईं जे ख़त खे दरिया मञो को लूसी लॻो और मञे न मञे तो न मञी दे छा थी पवंदो हजरत उमर से खत लिखे अतमत जो दरिया वहे हजरत उमर से चिट्ठी लिखे 3 ॾींहंनि जे अंदर जंग जा जानवर जंग निकिता वञनि पिया एतिरो उमर साईं लिखियो ओ जंग जा जानवर ओ जंग जूं बलायूं ओ शींहं चीतो ओ नांगो ओ बलाऊं मां उमर फारूक चिठी तो लिखां 3 ॾींहंनि जे अंदर तव्हां जबरन पार न कयूं निकिरी ॿाहिरि हलिया वञो इहो मैदान सफ़ा कयो जंगल खां निकिता वञो हितां मोहम्मद मुस्तफा जी फौज गुज़र कंदी नारो थी हल उठ के नारा लगा साहब के पत्रे मौलाना साहबा साहबा
ابو بکر یار غار، ابو بکر یار غار، عمر میر دربار، عثمان شاہ سوار، علی فتح لشکر. ابو بکر یار غار، ابو بکر یار غار، عمر میر دربار، عثمان شاہ سوار، علی فتح لشکرست. ابو بکر سلسبیل، عمر جوئے زنجبیل، عثمان شاد شیر، علی حوض کوثرست. ابو بکر ہم چوں کعبہ، عمر چوں طواف ہو، عثمان آب زمزم، علی حج اکبرست. ابو بکر چوں درخت، عمر شاخاں درخت، عثمان برگ سبزہ ہو، علی میوائے برسرست. ابو بکر چوں چراغ، عمر روغن چراغ، عثمان چوں فتیلو، علی نور انورست. ابو بکر جان ماں، ابو بکر جان ماں، عمر دید گان ماں، عثمان زبان ماں، علی تاج برسرست. ملنگن کے چوپٹ کو ٹھائے بدھو، کیا سالو جے حضرت عمر تے آنگر کھڑی کے تے گردن نہ ہوندی. اسا مریو انیا اساں جے وجود میں ساہ آہے، اساں صحابہ جی جتی جی عزت تے سر کٹیندا. صحابہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ جو رسولہ سب چو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ جو ہاتھ مت کر چو اگتے پڑھایا تے بس کیا یعنی کہ مزو نہ آئے سے بھی یہ وڑے رون کہیں رون فوجن والی ہے نا اتھے تو مزو ملا چوے چھا تھو ہی تکے تکے السلام علیکم تو بسترے میں گم منی زار سنگر سم ادا گار تو کونے یار زار سنگر سمنا گناہ ہے وہ صحیح تو چوانا سلوات پڑھ محمد الرسول اللہ چو جی قرآن اور قرآن جو بیانا اسان جو ایمانا رتے درجے مسلمان جو دھیانا کہ تو محمد الرسول اللہ محمد اللہ جو صلی اللہ علیہ وسلم اگتے پڑھا کہ تو والذین معہو جے کہ محمد سا گد والذین معہو جے کہ محمد سانگت ہو جو ضمیر ہے صحیح کر دو موٹے ہاں محمد الرسول اللہ والذین معہو جے کہ محمد سانگت واوے پوڑا صدیق سائی ماں تو جی جتی تا قربان ونیا واہ جے نبی تا تو جی معیتا ایڑی نبی پاک سا صدیق پوڑے جی معیتا گڈا جو پاک نبی مکے میں صدیق گڈ مکے میں جے پاک نبی ہجرت میں صدیق ہجرت میں جے پاک نبی جنگن میں صدیق جنگن میں جے پاک نبی نماز میں صدیق نماز میں جے پاک نبی رکوع میں صدیق رکوع میں جے پاک نبی سجدے میں صدیق سجدے میں جے پاک نبی دعا تو گھرے صدیق آمین تو چوے ماں قسم تو کنی چواں پاک نبی مکے میں صدیق گڈ مکے میں پاک نبی غار میں صدیق گڈ غار میں پاک نبی قیامت تئیں مزار میں تے قیامت صدیق گڈ مزار میں اڑے جان کے نہ تو منے لوسی اڑے جان کے نہ تو منے جگو جیرے تے گڈا وفات کو پو بھی گڈا تو کڑا پتو صاحب انجو تو بھنگڑیوں پی تو دھول وجا تو دھولائیا تو بھنگوڑوں تو نشائیا میں غلط کلایا تو نماز پڑھ لگے چاہ چاہوں دیں چاہو چاہو نماز پڑھ لگے چاہ چاہوں دیں چوری کندڑ گے ہاں با
جکو چوری کرے ان کے چوندے چور، او جکو نماز پڑھے وہ نمازی، جکو دھول بجائے چو دھولائی چا محرم تچے رات پیری کھوں دھول شروع کر دے چلے قبر میں دھول کر ہوندا ہی ہے او تے وجہ جائیں ملائکن کے بدھائی جائیں ڈیم بک پڑے پڑے سونے علی تو کہیے جو دھول وجا ہتھ متھے کر چو حیدر کرا جو سامان قرآن اہل بیتن جو سامان قرآن سوڑو حسین دل پر حسین سید حسین راہ پر حسین اساں جو امام حسین کربلا جے میدان میں چھاپے پہ تیر وٹھا پہ تلواریوں چمکوں پہ ماں قسم تو کنی چواں پاک نبی جے دلیر شیر ڈوٹرے تلے خنجر جے بھی نماز پڑھی سوڑے حسین جو سامان قرآن تو وجہ دول کو حیدری کیے جے حیدری بنے تو قرآن پڑھ نماز پڑھ سنت داڑھی رکھ داڑھی تو بھجے بھاری کھن کہاڑی جہاد لینا کھانے جا ہے توجہ مدے کر ماں تھوڑو وید کندم جو ماں بیمار ہیں بس جلدی دعا لے تیاریا پٹے تو کہ جھلکوں بدھایاں صحابہ جو تو سوال انیا حدود ہو بچھوا چو سبحان اللہ پری ہیڈے بادشاہی میں اچھی آتے ہوڑے سلیمان دی بادشاہی ہیڈے حضرت عمر دی بادشاہی اب ہم علی سے جو غلام ہے فتقنا ہے دے فتقنا ماں سونے علی جتی جو غلام ہے علی اسا جو رہبرا علی اسا جو سائیاں علی اسا جو مرشدہ علی علیہ خیر جلیہ حق جو ولیہ نبی جو برادرہ فاتح خیبرہ علم جو گھرہ حید جو درہ ناروتیل علی اسا جو اسا علی جاہوں اسا جو امام رہبرہ علی پاک نبی جو نیانو جنت جو رانو سنن کے بھانو یہ کو چین ین کے نمنے چو کانو یہ تو کانو اسا کانا نہ ہوں اسا نبی جے نیانے کے منو تھا نبی جے سورے کے منو تھا جن کے پاک نبی نیانی ننو ہوئے بھی حق تے چیکھوں ورتے ہوئے بھی حق تے اساں انہن سین کے بھی منوں تا عید جے موقع تے پاک نبی جن کے کلھن تے کھنی عید گاہ تے پجائے پہ اساں انہی حسنین کے منی دا ہوں جو بے شک اساں انہی حسنین جی جتی پاک کے منی دا ہوں جی حسنین کے پاک نبی کلھن تے کھنی گھمی دو اساں انہی ابو بکر سین کے بھی قیامت تائیں منی دا ویندا سے او جی ابو بکر دے کلھے تے نبی پاک پان سوار تھے اوہے بھی شان وارا جے کے پاک نبی جے کلھن تے بھی کرے مرکن بلی اوہو بھی شان وارو جے تے پاک نبی پان کلھن تے ویت غار تے پجائے سان یسنئی نظہما فی الغار توکھے پیا مار چندرا نتھو ملے صحابن کے تو چندرو تھی مردے سوچ تو کہ لیے جو آجو صحابن کے نمن ہو تو نمازہ پویوں پڑھیو ہو تو خلافت وہارے جن جگر ناکتے ہویا تپو علی سے جنگ چھونا کین ناک والے ساتھ جنگ کبھی آیا چپ کرے وے بوا ناک والے ساتھ جنگ کبھی آیا جے دلیر ہوں دو تا جے دلیر ہوں دو تے جنگ کندو جے بزدل ہوں دو تے چپ کرے وے دو ماں پچھا تو علی دلیر آیا نا اسد اللہ لقب کہاں جو آ سہیں چامانا سلیمان چاہے اللہ جو شیح نعرہ تکبیر کہ پاک نبی چوے علی اللہ جو شیح اللہ جو شیرہ پوجے ٹری ناکتے ہویا تا علی جی تلوار پڑے کھنی آئے ہو جائے توجہ دے ناک وارے سان لڑ دوا سنو حسین کربلا جے میدان میں لڑیو نا پوجے ناک وارے سان حسین سائیں پٹ لڑے تھو تو ناک وارے سان حسین جو پیوچ لڑیو
حسین صاحب تابع کرے ابے جے کرے آجو ہو ٹئی نہ ہاتھ دیا ابو نہ لڑیو پپٹ چھو لڑیو یا تو پچھا کرو انتہا نہ کھاؤں کہ 10,000 تھی وٹھی تو کہ روئندا ہن ملتان کو آمدا پیا. موبائل میں اسلامی ڈاؤن لوڈنگ لا یاد رکھندا فاروقی اسلامی کیسٹ ہاؤس نزد صدیقی مدرسہ شہداد کوٹ. موبائل نمبر 0333 758 4871.